hajzela, kde je? Pod tebou. Napravo. Tam je. There he is. Sniper rifle now. Snipe him down. Ale už šel. Počkaj, keď ti úplne uvidí, bude konec misie. Áno? Si myslím. Jak sem prídem? Trojuholník. Triangle. No dole. No však dole. A teraz? Teraz. Tam je rebrík. Na ktorú stranu? Leather. Sem. Come on, come on. A neprišiel som náhodou odtáto? Nie. Kalašníkov si daj. Ja serem na kalaš. Kalašníkov si daj. Ja? Crouchni dole. Čupni si. Toho pochopil.